Uhawe ikaze kuri Safi Family TV, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi mbazaniye breaking news ku bavandimwe. Ese wari uzi intambara iri hagati ya Miki ndetse na Captain Regis? Waba ubizi? Ahaha, byose urabimenyera hano kuri Safi Family TV. Kugira ngo tubane mu kiganiro neza, kora subscribe kandi nzogera ubutaha uzabashe kubonera video ku gihe. Ibuka gukora like, utange comment muri ibi biganiro. Turi kumwe, nge ndi Safi, ndabakunda cyane. Ese wabuzi agahinda keshi DJ Brian arimo muri iyi minsi? Ibyoroshye cyane, tega amatwi. Ni hano kuri Safi Family TV uri bubashe kubyumvira. Nakubwiye ngo ni breaking news. Urashaka kumenya byinshi mu byamamare, urabimenyera hano. Amakuru ariho ari gucicikana hirya no hino, amashusho, video, voice ndetse n'ibindi byumvikanisha yuko DJ Brian ndetse na Muyango amashusho yabo y'urukozasoni yamaze kujya hanze. Nkuko mubibona hano kuri screen yanjye cyangwa se yanyu, murabibona neza yuko hari amashusho witwa DJ Brian ndetse na Muyango bari mu gitanda. Ibaze ngo barakora iki ko bose ari igitsina gore. Nk'ubusanzwe murabizi ko inkuru zavujwe kenshi kuri DJ Brian, inkuru nyinshi zivuga yuko DJ Brian ashobora kuba ari umutinganyi. Ese nibyo koko? Birashoboka. Ese birashoboka ko na Muyango nawe yaba ari muri iki kigare, cyangwa se yaba ari umwe mu bavugwa ko ari abatinganye? Icyo ni ikibazo kwe kwibaza. Byose ni hano kuri Safi Family TV. Kurikira video, kora subscribe, like, share, comment, usharinge na video. Urakoze.